米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。在爱个扎拉古法鲁做一大马萨鲁做米达翁的嘎瓦斯，全心敬拜上帝，不受到任何干扰。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达米拉亚布的苏瓦的嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以马鲁古萨嘎杜萨阿兹方杜萨布罗比杜阿杜西尔苏阿尔萨，o sakitam tau ko saka ira no paslaan Romi al, saay ko saki paslaan Romi al ko saka ira no tamtao. Saan? 马可福音第2章第27节说，安息日是为人而设的，人不是为安息日而生的。萨利嘎嘎奥Mitaong tu kawas i pilihayan Romi ali, saay ko latutluan no misa Kristo ay rikas kunini. Nika o saka sarutsurao ita mitaong tu kawas awa ay toko mi cara ay. Ta masungila ita mi haratang to tatamaan nay lemak no kawas, ato masungila ko orib ita misikat以敬然。在礼拜日敬拜主，并不是基督徒必须遵守的规矩，而是让我们不受任何干扰，专心敬拜他，全心全意纪念上主的作为，让我们的生命能够完全连结于主。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tapangao Mitaong itiswanan i pilihayan Romi ali, saay ko mila umay to tuki. Nika o saka nga ayaw no orib ako malatsay ato kiso. Now hani, dengan misikar itiswanan ko orib ako. Ta tanagtag ko faludra ako i masa maamaanay lemak. Dua在礼拜天敬拜你，并不是浪费时间，而是让我与你有合宜的关系，因为只有将我的生命连结于你，我才能在各样的环境中有坚定的信心。Pakai ni i dalam anay angangan no tapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。